Iti nabalabas, napartak ang naglabas ti aldaw. Ininot metlaeng ang nakalungaw ti biyag da Romeo. Nakagatang metten kadag iti ramit na ngagtalon, babaan iti panagtinulong da nga agasawa. Napintas ti apit ni Romeo, idinto ta nasayat met ti trabaho ni Crisilda, tanaanos dagiti amo na. Ngem may sabanag tinangriribok kin ni Romeo. Awan sabali no saan at ipanag-extend ti asawa na ngagtalinaed pa'y iti makatawan iti balasiw taaw. Ita papagayam denggan ti tuloy iti makalawa sa pakasaritaan ana pauluan nabanugan a puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Aniya, nairamraman ni Crisilda iti kidnapping anak ko. Wan ka no, tatang. Saan ko apat dyan nginaramid ni Crisilda ti kasyay? Iti pa'y mismo nga anak ti amo da. Kat nakasaysaya at nakarukin ko na. Mas dawak. Tatang, saan ka makaid na? Saan ko ang mapagsusurot ti panunod ko? Idi namak. Ay, ang kararag tayo anak ko. Urayik man ang ti awag ni Dory. Karina, adi dabaybay ang ti asawak. Ay, katuwa na anak ko. Kaiso tinang rekomenda ka dagiti amo na. Ken gayem ka no dagiti amo na ni Dory, dagiti amo ni Crisilda. Sino nga minaya tinagpangga pamangkid na biti anak ti amo na. Di ka no mismo a driver ti amo da. Ken kadwa na ijay. Aniya, ay saos, amang ano po no, matanakiraman ni Crisilda. Di ko nayukit di. Amang ano inraman dalaeng. Dahil tati palikot ko na. Ay, naglukon. Apay ko mangay ang nakiramraman dita. Saan ko apat yan na nakiramraman? Amang ano inramraman dalaeng. Kasano nga ron daytan? Saan ko nga mo? Uray ti sumarunong awag ni Dory. Saan pa'y mo ta naka-online tawagak ko ma? Ay, sapay aday ti balasiw taaw. Day tangarod kat. Saan tayo nga amuno anya ti ugali dagiti investigador ijay? Kastamot na nagiti amo na. Siyempre, anak da tinapanggap ang makidnap. Doong aldawasan ka nakita iyatalon mo nga pare. Nilaang dyan tinakitak ano pa nangiwayway iyanon mo. Nadagsan di parikot. Malaklakamak pare. Anyamot detan. Kasano na iraman? Natural ng imbestigaran da. Tag-awir na ti ubing. Asino nga min dagiti mang kidnap kumakinukana? Naimbagman ta sanda nagbaligi. Saan ka nungot pare? Kasano nga Roden? Saan ka makatulturog? Nagulo ti panunot ko. Kan madanagan ako unay. Sos, kasanon numabalod ni Crisilda ijay? Saan pare? Saan ko akay ta panunutin akas ti mapasamakin ko ana? Sa bagay. Saan kumot apat yan? Amaaramid na dayta. Kan anya ko maarason. Kakaisuna ang nakalungaw kami matan. Naininutan mi mat ang nabayaran dagiti utang min. Yung adamot ton pundaryo. Nga alikaman wino ramit mong agtalong. Isuday tati saan ko apamatyan. Ama aramid na tikas jahe pariding. Iso nga burido launay ti anak tayo, abalayan. Ay, balawlaw agad kumaaday ta palayan. Or-orayin mi nga ro ti awag ti gayim ni Crisilda.
Anya ko matiga po na ngay narabid na tikas dyan no bilang. Amo na matadakas na itang aramid. Saan ko apat dyan na marami na tabalayan? Mabalin nga inramraman dalaag. Ay, nagdakasan. Wano saan? Pinutbutang da. Asan ngagsasaaw? Wano kaya't dalaag nga madaksad. Tapay ko ma. Ay nabalayan. Ang mga inapalan ti driver. Tani nayunan dati sweldo ni Crisilda. Anya? Wan. Ang mga saan damot ani nayunan ti sweldo ti driver. Kat nagsakit tinakum na. Iso anay yay. Pinanggip na mo ito na kidnapan ti anak dagiti amo na. Agyaman nagtanakontak ka, Romeo. Inururay ko matawag mo doon eh. Ako, kumustahan? Ay, awanan pagdanagam, Romeo. Nagawi din ni Criselda iti balay dagiti amo na. Agyaman hak. Hangam, haya po, adalimitom iti takyag kan lupo na. Aniha? Wan, ay, kinabil ka no dagiti pulis. Kayat da apagpudnuan, wano paaminan, nga da pa kainaigan na iti napasamak. Nagdakas dagitan. Wan nga rod, ang saan mo pa ilaan nga makasarita, tagsangsangit. Di na kayat ti agsao kan agpigpigirgur. Aniha? Ngam, saan ka ngagdanag? Nalawlawaganan ti amin, kan nagsaon ti anak ti amo na. Malaksid iti nakita iti CCTV nga inaramid ti driver da. Naimbag man? Ay, binutbutong ti driver ni Criselda. Kan makita nga inkanawan ni Criselda ti ubing. Kasta. Wan, ngam ginutad ti driver ti ubing. Kan induron na ni Criselda kat napatugaw pa'y. Ti awanan pa'y ni Jayan. Nakabalo dun ti driver. Awan mo ti parikot ka ni Criselda. Malaksid ka dagiti limitem iti nagduduma apaset ti bagina, Romeo. Kasimot ti asawa, Dory. Talaga ah? Kat gapo iti nakita da apan nakilaban na iti driver, iti pilitin na nga alaon ti ubeng. Ad-adamanan, adinayaw da ti kinaimbag na. Kasta ka di. Ay naapaw, na traumada ng agpadpada iti ubeng, sika. Isu nga aging gaita, adda doktor nga umay mangkitkita kadakwada. Agyaman na karod no kasta. Sana bale? Talo makasarita tanton ni Criselda. Awagan da ka, tapno agsarita kayo. Girl, I need you. I need your love. Nabang-aran nagtatanga. Awanan parkot. Nalawlawagan damutlangan ti amin. Ay kat nasaya at ang rod no kasta anak ko. Huray siyak. Nabang-aran mate. Day talang. Tada ka no dagiti limite mo ti bagina. Kapuanan ti kabil ka no dagiti imbestigator a polis. Di dala ko makinasarita nasayaat. Huwag nga ron. Dan dagiti pa'y amo ni Dory ati nakapanunod akitaan dati CCTV. Huwag garod anak ko. Iso ko maati dago sa kinita da. Siguro. Saan da na panunod adagos data nga agpapanmod ka dagiti pulis? Adya nga eh. Ita tanaduktalan ken napanagnagan ngawan basol na. May subli da pa'y ngarutyaman. Nalpasan na kinabil da. Sa pali damot ije tatang. Sa nakas dito eh. Nukas ta ti aramiden dagiti pulis. Mabalin nga idarumida. Dahita ngarutirigat na ita anak ko. Nupay kasta. Pagyamanan tay langan. Taawan dakdak sa napasamak kengkwana.
No siya. Adayo apat ka maaramid ni Crisilla Reyay pare. Sana bale. Nakabalod ka nun ti driver. Kasano nga rodan? Di pa ilang ata nadidigra? Saan ko nga mo, pare ting? Uray tawag da. Sa balimot nga rod dagiti investigador da ijay. Noy uyong daman matan ngam ditoy. Agpapadalat ta pare. Tauray ditoy. Adamot dagiti may reklamo police brutality. Ngam ditoy, mabalin mong ireklamo pare. Oray siguro mo tije damang tulungkin ka. Sa bagay, santay lang amo, noon nyamot ti patakaranday jay. Dory, malala, saan ka nagsangit, friend? Ay, sana bale, tanalawlawaganan ti amin. Ngam pinarigat tak, kita man nagatilimit nito mitibaki, limtag pa'y kiti. Apo, anyan dagita. Ay, apo, nasa na bale? Nangipilan iti reklamo dagiti amom, kontra ka dagiti nang parigat ken ka. Ayat dalaeng, mapaamin da ka. Ano yan? Naimbang langan ta na panunod siya pinakita ti CCTV. Kan nagsumat langan ti awawir ko. Wala. Uray ti ubing ngamin, napabutngan iti naramid da dya aloko a driver da. Kan dito yung balay dagiti amok, pinangpilitan na mangala iti uping. Wan nga rod. Kasanun no iti ruwar. At dapat kat kung may ebidensya, ngawan pa nakainay ko. Wen Anyan? Nerbyusak no malaglagip ko, friend. Damit ti ubing no bilang. Kasano no italaw na ti ubing? Anya pa iti inaramid na. Kansya ibabasulan na nagaramid. Ay, bayamon. Ano gusto raitan? Di ka nagsangit. Nalpasan, friend. Malala. Dumayatan tirik na. Awagam kit din da Romeo. Tanay, napalalong ti dandanag na. Agya manak na nakaawag kan. Bakit? Kumusta kan? Nasayaan ako. Saan ako napagdanagan? Sigurado ka? Awanan parikot dita? Nagitilangan limit lidam kan nagbinatlag agapuanan ti pa ng kabil da kanya. Supay lati ko na ka. Kastao na yada nagmin kadatatang. Awanan pagdanagan nyo. Kan kapoy ti dayta. At adamanan ti kinasaya tagiti amok. Kan nagsorry da, tas anda na mati at agos kanya. Sumang kasalbag mo't dagita. Natural na day siya, ito. Kasi nga rin tinapasama kiti anak da. Gusto nga minan dayta. No, malagi mo ti agigstin iti kontrata. Bayamon, agawid ka. Girl, I need you. I need your love. Kumusta kayong tatang? Ay danak kao. Italaang ang mapang-aran kami. Amome nga nakalagyan ti kasaan mo. Dakkel ti kaasi ti apo, tatang. Kandi na binaybayan ni Dory. Nasaya at karod no kasta. Dakkel matitulong kanyak dagiti amo na. Ay naimbag na karod mo't no kasta.
Wan tatang. Wan gayam, inton umay alawas, agbiyahe kami kadagiti amo. Anya, Baliwak to ti umawag, saan ko na ibagakin Romeo. papananyo ka no anak ka. Agbakasyon da iti Switzerland tatang. Agbati ako mangam saan akayat tew awir ko amabati ak. Anya, Wan tatang, iso kapilitan na sumurot ak. ay kat makapasyal ka karon ijay mo't anak ka. Wan tatang, kan pangsubad da kanumat ta iti panangikanawak iti anak da kontra iti dayja at demonyo at driver da. Ganun anya kami na yati nang ikapuan da dyan nagarami ni tigas jay. Na-depress ka no tatang. Kasi murot iti sabali alalaki ti asawa na iti lugar da. Anya, Yung sana taga Pilipinas. Taga sabali apagilyan. Ay, tatang, saan nyo kumapay nga ibagbagakin Romeo ha? Tasyak to ti mangibaga iti asawa. Oh, anya nga, friend. Di na bang aran kan? Nakasarita mo, dagiti patpatag mo iti biyag. One friend, kat agyaman naklauna iti Diyos ta. Nalasatak na japan nubok iti biyag ko. Wena, nalawag nga wan basol mo. Siguro, talaga akas jay laang ti reaksyon dagiti boss mo. Ta, patpat ganda launay ti anak da. Sakit agmay-may sa, friend. Maawatak matita. Ngam, dagiti investigador ta. Nalagpas na launay. Aging gaita. Nasakit pa ilang dagiti gapuan ti kabil da kanya. Ay noo po, friend. Anyan. Ngam, saan abali? Pinapatag. Nalawlawagan mo't lang ti amin. Kat at adadayawan dakitan dagiti amok. Gapo iti panangisakit ko iti anak da, friend. Ken, nadeket launa yun ti anak daken ka, friend. Wen nga rod. Di nan kayat apo manawhak no adapan nakabalin na. Ngam, adda na damag ko iti amok, friend. Anya data? Kuan, plano da ka dun ti agsubli iti Switzerland? Anya? Ay, kayat nasawan. Awan ton amok? Amok ket amakigtot ka iti dayta. No adapan nakabalin na. Tangay na singpat ka. Anusak pa lang dito ay aging ga iti kayak. Tauray tilaan ko mainauna nga anak ko ti mapagturpos ko. Sa atag for good. Friend, awan mo't parikot. Uray pumanaw dan dito'y Kuwait dagiti amom. Apay kit din asaanan ngay friend. Awan ton employer ko Friend, awan rumbeng apagdanagam. Tasigun iti boss ko. Itugot da kakanaw iti Switzerland. Anya? Ne, awan pa'y nasa uda kanyak friend. Sa bagay, plano da kano pa'y laang. Ngamin, aglepas sa kanon ti kontrak. Wen, kaslakas jay, aglepas sa kanon ti kontrak da iti employer damot ditoy. Kasta? Wen, iso na pintas agundaway mo daytan, friend. Anya ti amom, numabalin munton nga alaan ti pamilyam ijay. Oh. Anya? Ay, kato na. Agpatulong ka kadagiti amom. Tapno, ag-citizen kanto ijay. Kat, ag-migrate kayon ijay sang kapamilya, friend. Ay sus, ay nakaadayo kang Dory. Awan iti arapaap ko dayta friend. Ay, pudno nga awan, ngam. No dumteng ti gundaway, di rumba nga paluspusang pay. Anya? On, friend, manmano adumteng ti gundaway, kan naimbag agasat.
Iswatok maam adagaws no sumangbaykan ka dayta. Kumusta kayon kadagiti ubing? Ni tatang. Awan parikot kada kami. Sanda kami pagdanagan dito eh. Si kakit tiya, kananat ka kumadita. Wala kay. Sandak mo't apakadanagan. Nang runa iti trabaho, kan dagiti amok. Nasayat nga ro ano kasta. Saan ko lang basta malipatan tinapasamak kanyang iti kalabas. Kunak na mabalot aki din dito eh. At saan ako na makaawid pa dito. Anya. Naimbag na unay ti Diyos. Nalawlawagan ti amin. Kapoy ti dayta. At adapay na si Maya ti trato kanyak dagiti amok. Nang runay ti awir ko. Di na kaya tamay adayo akan ko ana. Kasano nga ro din inton malpas ti kontrata. Di mo ko naan. Di ka mananagawi. Makitan to. Ngamin, baka saanan amadanon dayta. Kat pumanawan dito'y dagiti amo. Saan ko lang basta malipatan tinapasamak kanya kiti kalabas. Kunak nung mapalo na kitin dito eh. Sana ko na makaawid pa dito. Anya. Naimbag na unay ti Diyos. Nalawlawagan ti amin. Kat kapoy ti daita. At adapay na si Maya at titrato kanyak dagiti amok. Nang runay ti awil ko. Di na kaya't amaya dayo akan ko analakay. Kasano nga ro din inton malpas ti kontrata. Di mo ko naan. Di ka mananagawit. Makitan to ngamin kat baka saan amadanon dayta kat pumanawan dito dagiti amok. Anya. Wan gayam. Inton umay alawas, mapang kami ija ayanta. Ayan ta. Ija Switzerland. Agbakasyon dakat isurot daklakay. Agbati ako man, tado alawas laang. Saan akayat ni Joshua? Yaw awir ko. Kayat na kumuyog ka no. Kasta ka di. Wala kay. Iso nga awan na aramidan dagiti amok. No di mangala iti tiket ko. Sumurot ka nga ro da. Di makadanon ka ni Jesus Sirlan. Wala. Makapasyara ti Jollibee gastos lang kay. Ana, sobra ti kinasayat dagiti amok ita kanyak. Kalpasan day jay apasamak. Nasa una gayaman kin kaday tabarok. Una na gabi na diyak ibagbagapay kang ka. Ay, makaadayon di anak yun, tatang. Dualawas dan samit lang ako na. Ang ada na sa una kanya, kadi sumina iti panunot ko. Anya day tabarok. Nasayaan mo't kit din, no sana na maungpot ti makatawan, kat sumangputan. Apay adi maong put ako ram. Kaya't nakadi asawa na pagawidin dat. Agawid ka nun dagiti amo na iti pagilyanda, tatang. Ngam ti may saan na sa una kanyak ti pampanunotek. San ka no akayat ti awir na nga umadayon ni Crisilda? Anya. Kat adasim ka ni ti panunot ko. Nga anya day tabarok. Amangan no isurot da iji pagilyan dagiti amo na. Kasta nga tangag paisaw. No kasta ti mapasamak. Kaya't naasawan. San manen ang makasangpet, uray maungputan ti extension ti kontrata na. Akayat na asawain, di na kay manin sangpitan. Wano, di na tayo sangpitan kung nakuma. Kasta nga rod. Sa bagay, napanood ko lang dayta. Saan ko masigurado? Takunana ang makitan to no dumteng dayta at jimpo.
Ay, awanan. Husto pa natin ko nakiday. Napatpatagkan ko hananti sa bali at tao. Ngamda kayo a pamilya na. Saan mo siguro, ana? Oh, saan ko nang pailaan? Gaputa sa anak kayat ti awir na mapanawan, di namutin kayat ti pumanaw ijay. Sumurot pa yung kadakwada, itino sa dino di taasang pulanggit. Oh, Maawatak matkit din maminsan. Sayang ti gundaway. Ang danisan ko na may turan tili ko. Dahil tangarod kahit. No kayat na ti agsubli ijay, agawid pa yung muna santo agsubli no isaw. Saan ang bali, nana? Adayo pa'y madayta. Advance lang amin unay ti panunot ko. Pakpakauna dahi takenkan. Ngawan pa'y laeng, ti plano na nga gawin. Ket, Anyat ko na ni Romeo. nasaya at ako na friend. Tamakadalo na kano iti daydi apagilian. Kunam, taplano pa'y dagiti amok ti mapan ija Israel, kan ija Europe nga agbakasyon. Anya? Wen, friend. Isut istorya kanyak ti amok a babae. Sa balila talaga ti baknangan niya. Wen nga rod, friend. Kan, adda ibagak. Tapno ang mom. Uray dagiti amok. Agawid damutin ija Australia. Kat kayat nga isurot ijay. Kasta? O di wow, nagmayatan, friend. Katuan. Iso awan ko na kadagos. Aging ga iti kabailak kan kayat dak. Anusak, friend. Taman mano makasarak ka no makatumpong ka mo iti nasayaat nga mo. Wen nga rod. Ken kang runaan ti amin. Kaya't damot ti agbakasyon iti Pilipinas si ka. Oh? Wan! Ken good news ta kayat da. Agsasabay da ka dagiti amo. Girl, I need you. I need your love. Masapul liw am ti bagim pare. Kunak mo't sumurot ka kanyak no maminsan. Kahit ko pare, saan ada ita ti solusyon ti pari ko? Salmot ka na yun. Sagpaminsan laang mo. Narigatan pare. Ti sagpaminsan ako nam, amang ano sagpaminsyam ton. At na iti tao da ita pare. Ang pwedang ha. Umay kalangan ni Jibalay ta ginumta. Mapanak gumatang iti Europin iji iti baybay. Ket ito no ta apulutan. Oh. Dayta. Naimbag Jibalay ta no mabartek tan iturog tan. Dayta launa iti pagbilibakin ka pare. Naman pare, narigat no mayaw awanak. Amumet nga awan dito iti asawak. Kasi lang nagiti ubing. No sa bali at dalan ti masurot ko. Kasanaw kan ngay. No daye pare akong parikot. No pa'y saan ko alibaken? Mailiwaken paket. Ano sana? Ibturan aginggat kabalan. Kaduag ni pare ding, tadang. Bis nga ginom kami jerwar, dito ilangan balay. Ay ketuan abaraw. Narigat. Tama ka no may pasubo kayo pa ay. Dayto launa iti dayawak iti kumparik tata. Nasingpot. Rumbang laang. Kada nagiti anak na. Wen nga rod tata. Sakit awan ba't nga rutina da. Kan lakayak mutan. Ubing kayo pa tata. Noong kanulang ti lumakay. Ay, awan deng. Ang salog mutan na talaga tipigsak. Saan tayo abaliklikan tayo ka? Pare, mabidlang ah.
Mga runa kiti oging, apang itunwan tayo ti pulutan. Nagtatagay tayo man kadatatang. Ito na ang araw. Kasano ngay, friend? Matuloy kami kanunulunis ngag biyahe. Wow! Sana all ako na di Facebook. Iso nga awagak ni Romeo, ta ibagak kan ko na. Masapon laeng Ay hapon, nagsaya at no makadanon kan ijay. At no makita mo, friend. Wen nga rod. Tano na pintas ijay. Amangan no sumurutakton kadakwada. Ay, kapilitan na. Tadi pinalpas ti kontratam, no agawid na. Ijay mo nga ituloy. Anya? Kas itinakunak, friend. Man-mano dagiti employer akasta. Ngam, kasano nga iti pamilyak. Saan ko pa'y amaawidan ita? Mailiw akong friend kan amok nga oray isuda. Nangrona kan lakay ko. Ay, anya nga rod niya eh. Para kada kayo amin da ito eh. Sa kasapulan ti sakripisyo, friend. Matkit di Agda pagtanagak, Dory, friend. Anya da ita? Amang ano makapanunot ni Romeo nga aglo ko. Anya? Kaadwan na matikas ta. Ay, Agsapol da, numabayag nga awan ti asawa da iti denada. ay. No aramidon na da ita, friend. Malas na. Anya? Apay, iti ko na. Saan ka makasapon? Iti sukat na. Ha? Sos, data pintas mo, friend. Adulakit diti agustuken ka. Nang runa dagiti foreigner. Dory? Natamaan sa tikatuga nga pare Romeo. Napansa na turugan. Saan mo't ngamin? Nairwaman na makatagay ni tatang. Sa bagay, iti dayay nga edad na. Oray sumimsim langan. Huwag nga rod. Babit lang pare. Ada video call ni bakit? Dayta Mangikat iti iliw. Yan. Babit lang. Hello, Griselda bakit? Nay, madaman sama ti tagayo kini. Ni pare ding sama day takaduam lakay. Wen. Kita ma. Kita. Hello, Naparte ko. pare. Hello, mare. Kumusta kan? Daytoy. Humsiklat ta. Oray ni pare Romeo Agawid ka nun. No nalakala ko maakat, hindi pa ilaang pare. Apadak na kayo, Mike. Bon. Kadwam itay ni Tata Simon ngam. Nakatagay lang tinamidwa. Pinanawan na kami. Saan mo't ngaminan ang makainom unay ni tatang? Nga rod sige. Ingat lang dita. Adtoy ni pare Romeo. Timbag man, tadita kayo nga aginom. Saan kit di nga iti patay sindi, wano sa dinula ditan. Dandani na. O di ka pa'y sumungbat. Delikadon. Anya? Ay, saan ka pa'y asumangpot ko na kuma? Rabak ko lang. Sika talaga. Yan. Nasingpet yung asawa ang bakit. Sige Sigalat ta. Amangan nagbabawi kan to. Nay, anyan. Maaramid ko nga rin matikas tayo. Sus. Ayhon gayam lakay. Imawagak. Tainton bigak nga ag-flight kami amapan Switzerland. Matuloy kayon? Wan lakay. Ngam dua lawas mi langit jay. Kaya may tata, makadanon ka ni Jenda. No saan lang aga po iti awir ko adi na kayat amabati Saan ako man nasumuro? Talaga lang Wan.
Kan, wan gayam, amangan nunton sumangpat kami, kalpasan siguro ti dua alawas, mapan kami to, ijay London. Manen? Kan, ijay ka no Israel lakay. Asus. Kahit sumursurot kalata ka dakwada. Wan tasan nga rod akayat ti anak da sa anak ka sumurot, iso ang kapilitan. Ay kat, magastusan dan Saan ang parikot ti kwarta ka dagiti amok? Kan saan la day talagay? Kalpasan na kita ator mi, umay kami dita Pilipinas. Anya? Girl, I need you. I need your love. Sus, naggasat kit din ni bakat mo pare. Makapan iti sa bali a nasyon nga agtor alibre. Wala nga rod. Daputin ko pare. Mabutang ka iti. Gasanon. Nagnanayonan adibulusan dagiti amo na nga agawid. Aging gaiti kunana nga umayda ditoy. Anya. Kasano mo tan tiili ko ng imbadi dito. Dagiti anak mi. Akan, siyempre, kasano ako na, mawata mo na. Adamot ising-singasing ko ken ka. Di mo matpadasan ti umay. Among pare, narigat dahil ta. Yan kapabain ka ni katukang. Dayawan ka launa iti dayta pare. No sa bali lang ata. Sos. Awanan Gas-gas tu sendan ti birok ti bakat da iji abroad. Para lang ijay chicks. Di paikit din. Gastusin da ti birok da kini bakat da. Iti pangisukatan da kamakin kuana. Ramon pare, amok tirigat ni Crisilda ijay. Masapul lang ipateg ko tinagbandugan na. Sa may sa, para ka dagiti anak mi ijay. Pare, Kang grunan ti amin, san ko akait ama iwawa dagiti anak ko. No ti ili ko, may turak siguro mo. Alain talangan iti tagay. pare. Anyat mo ko ng barideng. Dayawan ka launa iti dayta pare. Katsapay lang ko ma. Tasaan kantong agbalbaliw. Nga uray kasanot pa ng sulisog kong agbisyo ka. Aday siguro ang mapasamak dayta pariding. Narigat no mabaybayan dagiti anak mi. Gusto ka pare. Umunapay lati pamilya ang panunuton. Sakbay ti bisyo. Una, kang grunan ti amin. Pampanunutik tirigat ni Crisilda Yabrot. Nasaya at mo mapanunuton dayta pare. Saan nakas ka dagiti daduma? Napanawan ti asawa na. Tabisyo langan ti amuda. Narigat agsaw iti patapos ako nada. Tasan ko nga mo ti mapaspasamak. Ngam no siyak laeng, adayo nga ramidik dayta. Kumusta kayong di talakay? Ay na, nagpintas dito ayan dabos ko. Kasta ka di? Magusto kapag naidan dito ta saan apolluted ti angin na. Kan, ado ti oportunidad dito lakay. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Aday bagak lakay kat sapay lako mata maawatan nak. Anya dayta? Nagbaloy ti panunot dagiti amok. Anya? Madama ti riribok ita ijay Kuwait. Kat nagbaloy ti plano da. Saan da pala ka nung agsubli jay? Anya? Agtalinad da pala ang ditoy kat amangan no saan da niya agsubli pa ijay. Kasanon? Agtalinad da siguro ditoy.
Kat dito'y akmat ni agpaay kadakwada. Kasta. Wala kay. Kat sa anak pa makaawid. Masapo lalagpas sakpay ti makatawan, sakbay makabakasyonak. Kaya't naasawan, makatawan pa sakpay makaawid ak dita. Kat maawatan na kumalakay. Saan abali? Kuna ni boss, tangay na singpet akan nagagatak sa kayat nak ti anak da, nayunan dati sweldo. Para matlang iti pamilyata da ito'y lakay. Kunapay ti amok, tulungan da ka no, tapno maala ka dito'y, takasapulan da ti driver. Aday bagak lakay, kaya't sapay la kumata maawatan nak. Ano yun, dayta? Nagbalo ti panunot dagiti amok. Ano ti kahit mo asawan? Madama ti riribok ita iji Kuwait. Kat nagbalo ti plano da. Saan na pa'y lang agsubli ijay? Agtalinay da pa'y lang dito'y. Kat amangan no saan da niya agsubli pa ijay. Agad, kasanon? Agtalinay da siguro dito'y. Kat dito'y akmata niya agpaay kadakwada. Kasta. Wanla kay. Iswa sa anak pa'y lang makaawid. Masapol alapasak pa'y ti makatawan sakbay makabakasyonak. Kaya't naasawan, makatawan pa sakbay makaawid ak dita. Ha? Kat maawatam kumalakay. Sana bali. Kuna ni boss, tangay na singpatak kan nagagatak. Sa kayat nak ti anak da, nayunan dati sweldo. Para matlang iti pamilyata da ito'y lakay. Kung napay ti amok, tulungan dak, tapno maala ka dito'y, takasapulan da ti driver. Oh, naggasat kan, Criselda, friend. Ina po. Isupailat ko nakin ka ide. Kaslasan, ano gustuhan ni Romeo dayta, friend? Ha? Lay, apay ko ma, friend. Jesus, nagpintas nga oportunidad dayta. Oh, alaan da pay ako nam. Saan ko nga mo? Kan may saan na basta makaawid. Ay na, saan man na dayta ti panunutam? Kaya't kumat ama itag-ay ti panagbiag mi. Kito na. Banag anapintas launay apanggap. Baliwag tumanan ti umawag. Kasaritag tumanan ni Romeo. Wen, friend. Wen, nasaysaya at dayta. Ilawlawag mo ang nasaya at kenkwana. Kunak man no talaga di mo kaya ti dumapaw iti kastya lugar pare. Kahit ko lang iliw-liwag ti parikot ko, pare. Una, kastaman tinasayaat. Masapul aliw-liwaam ti bagim. At damot gastusam. Kasladya kon kabaalan na labanan ti ili ko iti asawak, pare din. Isumat. Saan mo parigatan ta bagim? Aglang ay kamot asag paminsan. Ngam na umirisak ti ni Itzrem kanyak. Kat nagasat launay ni Criselda. Tanakasarak itinasayat nga amo. Anya ti amom, no isukit din dayta ti dalan tapno makapan kayo iya abroad pare Romeo. Ay, ko. Awan kasta nga arapap ko, pare din. Ada arapaap ti asawam pare. Ngam no amom lakuma. Nalausan ti ili ko. Ito na ang araw na
Tabang pa'y anabartek ka barawk. Kan parbago ng tisang pilbaw. Kwan, adda kayo dito'y balay tata. Nagpakadwa dagiti ubing yaw, ta mabuting da ka naw. Kwan, sorry tatang. Naikuyugak lang kada pare di. Ay, inapundo na barok. Paawatan ka. Lalaki akmait. Amok tarik nam. Agam ko ba? Saan mo nga ipalubo sa marakrak ti pamilyam? Saan ko nga mo tatang? Saladyak mas bahalan tiliw ko. Nabanog akong agur-uray di sa sangpit ni Criselda. No? Sumangpit kaya. Romeo Ipod barok. nag-abroad. Na minsan na nagbalik bayan. Napatpatagan ti panag-abroad na. Ti makadinna na kami. Saan ka umdas ti papawit na kwarta? Tapno maup-up ti iliw mi kingkwanan. Anak, Saan ko nga mo? Nga talaga ti panggap na. kurak man no nagsaritaan nyo daitan nga gasawa. Wan, saan ko nga mo no aginggat ka ano? Ang maibturan kan malabanak tiriknak. Kat, no dumteng ti aldaw, may law anak. Di naktuk mapabasulan. Girl, I need you. I need your love. Friend, nagsaya at tigasat mo. Asino nga iti mga ipagaraw? Ang makadanon ka dita. Ken maayabam to pa yan ni Romeo. Madanagan friend. Ang mga naman kaaramid iti dakas ni Romeo. No di na kun mauray. Friend, nasingpet ni Romeo. Amo ka di na maaramid dayta. Amon ka di. Anam mo kinitatang apasaray parbangonan asumangpat. Anya? Ay. Daytan ti parekot no makasapol kit di ti kasukat mo, friend. Kunamtada na isawang na kanya kiti na minsan. Kat nagmatitirik na, friend. Apay. Anya dayta, friend? Sa bali ti atap na kanya. Iso at kayatan ti agawin ti sa Pilipinas. Anya? Adda ka no, saan ko na mapanawan dito eh. Anya? Ay, sus! Anya mo't daytan? Imbes ko ang sikat ti mangibaga iti kasta. Kuwan nga rod, friend. Iso akayat ko ang makaumay dito eh. Tapno, mapanagnagan na nga awan aramid ko. Ay. Wena? Sige, friend. Sayatem. Saan aday tatimang dadaol itinapintas agas at adimtingken ka? Salamat sa balin ti turongan ti amin, friend. Anya? Sa bali mo kan ti atap ni Romeo iti saan ko pa nagawin. Ay, sus! Para iti pamilya yu dayta, friend. One friend, nagpintas tayo akong taway. Talaga, met? Ay, susapo. Ilawlawag mo nga saya at Kasta matimbagakan ko na. Kasano no din maawatan. Kat sa bali ti masumok na nga aramid. Ay. Daytan ti parikot, friend. Sauce. Sige, Dory. Agyaman na kiti iyawag mo kan panangan andingay mo kanyak, ha? Wen, friend. Awan anyaman na.
Ay, nako po. Excited. Akit tinapinta sa gasat mo, friend. Sa dino ti ayan ni Romeo tatang. Apesan ko makontak. Ay, saan ko nga amaw, anak? Kahit agyaman tayo mawag ka. Amaw, kaya't ka kasarita, anak ka. Apay, ada ka di parikot, tatang? Anda, anak ko. Sakbay ko maamaragrak ti pamilyam. Mangandang ka. Anya ti kayat yu asawan, tatang? Amangan wag balaw kan tao. Adan sa bali a babae iti sidong ni Romeo. Anya? Wan, anak ko. Nasingpad ti Romeo. Ngam no makapanunot iti saan mo ang magustuhan. Ay, Tatang, nabanog ka no na mangururay kan ka. Kat mawatak mo kay tao. hanggang ita ka di pay. Ita pa'y ta nakasaganan dagiti kasapulan na nga umay dito'y Switzerland. Anya, Wan tatang, iso akayat ko akasarita ni Romeo. Sumarunon kanyak dito'y. Naurnosan dagiti amok dagiti kasapulan na, tatang. Anya? Addan dagiti ka sa pula mga sumarunok ni Marie Crisilda ijay Switzerland, pare? Wan pare. Isa kinasaritak ni Bayaw Nestor. Ngay pa lang ti mga sikaso iti talon na mapanawak. Kunakto pa yan nagasat kayo, pare. Dandani ako nakaaramid iti basol iti asawa. Daytang rod ti dayawakin ka, pare. Basit langan ti saan ko nagbasulang kang wana. Naimbag langan ta nalabanak ti panang sulisog kanyak kinichiri. Hun nga rod. Dayay, simurot itibak ng alakay. Matalat ta parikot pariding. Anya pa lang ti parikot mo. Dagiti anak mi. Mabati da nga awan kami nga gasawa iti dinada. At damot ni katugangan, pare. Awan nga lakayin ni tatang. Amang ano dinan maiwanan ida. At damot ni ading mo silbiak. Awan matkit di. Sabay lang tinagan na kamakadinada. Uray, tamaala yung tumot lang ida. Naimbag agasat daytan, pare. Sapay la ko ma. Tawanan dumte nga parikot, pare. Awan mo't nga ta, pare. Tanasingpet, dagiti anak yo. Girl, I need you. I need your love. aging ga si bibiyagak barok. Saan ko apay-bayan? Dagiti anak yaw. Nagyaman nak tatang. Sa bagay, kuna ni Crisilda, may sarunumat may pagnadagiti kasapulan da apapilis. Tap na makasurot da adagos kada kami. Ay katun Nadalapan na kabalin na. San kayo apanawan? Para matlang kiti kadagiti anak ko dayto. Iso maawatak barok. Et sapay la ko ba? Mataginayon pati sa lunat ko anak ko. Tatang, Kan andamot ni Silvia akaduwak ang mga iwan kanakwada. uwan tatang. Kat agyaman ako na kada kayo. At yaman naklangan.
Ta kalpasan tinaunday apanawen apanagin na dayuyo. Kat saan anabannog tapuso managor-uray. Wan nga datang. Napatig kanyak di pamilyak. Ken amuyo, no kasanot panagayat ko iti anak yo. Ito na ang araw na Addakan dito Switzerland, Romeo lakay. Anyat makunam iti sabalin alubong ta. Napintas. Pud ti kunam. Sapay la ko ma. Tamaawat am itan. No apay anas gadlauna ti tarigagay ko makapagnaid tayo ditoy. Wan. Maawatan kan. Saan ko pinalabas ti simbang pay aguntaway? Nasaya at dagiti amok lakay. Iso at tinulungan dak. Tapno sumaya at tibiyag tayo. Katangay kayat kumuhat ang makasurot to no. Makaumay kayo. Iso inan anusak ti ado at tuok kan iliw ko. Ti saan ko apanagawid wano. Panagbakasyon iti na ituding apanagtalinaid ko ditoy. Sorry. Tadyak naawatan ni Didamo. Pakawanan na kuma. No nagatapak pa'y kidingking kahit sa bali. Kan agyaman akmat. Kasan ka na ilawan? Uwan. Dandani akon nailawan. Day tati pagyamanak iti Diyos. Tanagbalin ka anapod no kan naibtur. No pa'y amok nga adong matirigat mo anak ibtur. Amok pa yan na dandanikan na ilawan. Uwan. Pinampanunot ko lang ti pamilyata. Kan ado arigat mo. Maragsa ka na kiti day talakay. Nga madapay palikot ta. Anya day ta? Dagiti anak ta. Kasano itan? Duatan ng awan iti sibay da. Adda ka ti parikot? Ti pagdanagak. Amangan numayaw awandan. Taadayo tayo ti dinada. Addamat datatangkan manang Silvia Nakasaritak ni manang. Ngam sa bali lang no naganak ti makadinada. Nang runay ti panagdakkel da. Uray, kasaan mat nga agpayag. Sumarunudan kat dito'y danton nga ituloy ti panagadal da. Ito na ang araw natin. Apo! Wow na wow, ano ka sta, friend? Isungarod ang nakaragrag sa kagunay. Tadan dito ni Romeo. Kan adamat intendagi ti amo ka trabaho na, friend. Apo, nagsaya aton data, friend. Wen, ada pa kariribukan ni Romeo, friend. Anya man ang data? Dagiti na panawan mi nga anak mi Amangan no mayaw awanda ka no, tawan kami ti danada. Ala, saan mo't siguro, friend? Tadamot datatang mo, kanti kabsat mo ako nam. Wan matkit di Amom, friend. Ada iti upbringing dagiti ubing. No naisigod kadakwada tinasaya at asursuro, imut dadayta iti panagdakkel da. Kastameten iti panagbuteng da iti Diyos. Kumusta kan, Dory friend? Ay na, naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka nitan? Okay, mat friend.
Kuya Mom, at nandito iti pamilya. Oh, di mayat na kasta. Kat, sige nga eh. Iso ngay mawagak. Tay padamag ko kan ka, nga damat dito dagiti anak ko. Nagsayatan, friend. Saan mo nakita ti post ko? Iti Facebook aya? Aya? Ay. Sana pa yun naglukat iti Facebook ko, friend. Among friend? Kas natagtagainap ti amin. Pulos ajak linamnama. Akal pasan ti ado at tuok kan rigat. Kas ili, oh. Napintas tinagbanagak. Tinagbanagan mi. Ay, good one, friend. Katdakkel mati utang ko ana imbag anakam kan ka, friend. Jak to pulos malipatan day ta. Ta ini, panawan nga da parikot ko iji Kuwait. Dinak pinanawan. Ada kalata ng baybayabay kanyak, friend. Iso, agyaman aklaunay kan ka. San mo mababalaw? No dakas tang atap dagiti kalugaran tayo, aljon anak. Sa bagay, ngam, kumatatang, saan damit ko mga ibagbagati kasta? Ang mga dumasair ni Leonie. Sa bagay, biyag na day ta katawan makibiyang. Puno day tatatang. No bilang ta. Saan ka kadi maupah anak? Anya, Ang mga asawa iti subsubra ko na da. anya man ti puno ka nagitatatang. Sana ka maupay. Ay ayatek ni Leonie. Awan ka asping na day ta panagayat. Kat sa anak to pulos ngagbalbaliw. Ay, dayawag na ita kinasuni dayat mo para ken kuana. Yung kasanong arunan, no awan to lang tinamnamam. Nang runa kat medyo nataangan kayo matang. Awan anyaman na tatang. Di napatigita kanyak. Pulos asa anak ngagbalbaliw. Agnanayon to ito'y nga ayat para ken kuana. Aginggat maudi nga hangas ko. Ngam ti parikot nga rod, kat saan nakamutakayat. Nakasagana ka mga awat no anya matigasat ko tatang. Ay, hadakan ka dayta. Bagim dayta. Biyag mo. Ken napakasaknan ti pusom. Wen tatang. Saan ka pakatanagan? Kasi tinakunak, no siyak lang ti masurot. Sumapul ka langan iti sa bali, pangibaw ingam di tariknam. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. O anya, kumusta kan? Sige. Agtugaw ka pa'y, Nelia. Punaklakit din na niyan day mapaspasamak kan ka. Nagdanta nagak nagmalmalam. Nang runakat di ka simra kaya pwesto. Pasensya ka lang kuman, Nelia. Sana ka nakatulong kan ka. Okay laang, awan ang yaman na. Anya ngamin tinapasamak. Nagdanta nagak iti husto. Urayan niya ti aramidag. Kagura naklata ni Angela. Panagriknak kat. Nagdagasak nga ina. Amom asaan apod no dayta. Amok tinaglablabasam. Iso amabalin ka di. Di kagsao iti kasta. Saan ka kumaamapukawan iti namnama? Kasanon no panawan na ka mamimpinsan ti anak ko. Anya langan ti pagbambanagan ti biyak ko. Leonie. Tsaka ba ulan, Delia? Amok nga min ajak maipaay iti anak ko. Tikid-kid dawin na asibubukal a pamilya. Dayta ti kurang kenkwa na akanayon nga isid-sidir na kanya. Leonie. Kaya't naamamuan no asino dagiti pudpud no adadakil na. Banagajak amo no kasano asong batak. Pastos kit di ti anak mo Saan na nga amo ti mangbigbig iti utang imbag anakam. Kalpasan nga impay mo ti awan ka asping na apamatag kan kwa na. Kasta ti subsubat na kan ka. Gusto, Nelia.
Jacket adang kanday ta. Lading ita, Clony. Ngam ipagpagaklang tipod no, tamaasyanak kan ka. Nelia, Di na pampanunutan ti kinasaya at mukan kwa na. Ti kinaimbag mo nga ina kan kwa na. Anya pa lang ti sapulan na, kat nagsaya at kamat nga ina. Nelia, anya ti aramid. May salang ti solusyon na rita. Anya ti ket masawan. Ibagamon tipod no maipapan iti kinatao na. Anya, amo matadyak ka ba ulan dayta? Amang ano nakarkaron to akagunan at ti anak ko. Kat agdanayon ang apanawan na, ken adaywan na. Anya nga ron ti kayat mo. Baybay am apagpanunutan na ka iti saan anasayaat? Saan amabalin ti kasta? Makaamuditan. Basta dyak ka ba ulan nga ibagakin ko na ti amin. Tsaka mo kanta. Ngam na siyang ti masurot. Ibagamlangan kan kwa na. Tapno saan asikat ti dakes iti imatang na. Sana. Dyak ka ba ulan, Nelia? Nakarkaron nga ibaba na ti bagina no ibagakin ko na ti kinapudno. Ay, tsaka mo no anya ti sawakon kan kalyoni. Saan mo matadang ganda kiti ibagak nga amo kapag saya atam. Huston tinapasamak iti day dinanang. Idi impudnukin ko na ti amin. Natay tinak. Gapo iti nalaos asakit tinakam na iti napasamak. Kayat ko na siya ti agsakripisyo. Para iti anak ko, Nelia. Okay. No day ti pangadeng mo. Awan mabalin ko. Ano sa mga rod Ti saan anasaya at atrato kan ka ni Angela? Girl, I need you. I need your love. Di kalman kailangan da ka diti boarding house ko. Awang ka din panggap mo nga gawid, ha? Apay, di mo kahit nga dak lang dito abay mo. Santa nangin na dayo. Ano kasta? Kaya't mo din natin. Agyanak pa lang dito Ngamawan mapasamak tinagbatan tabris. Anya? Dito ya kon boarding house mo agad. Ipakita kanina ng akabalak tagbiag ang uray awanak iti na. Bilibak matitikin na tangkan mo na may panggap iti inam. Masurunak kan kwa na. Kasla nagado ti ilimlim na kanyak. Nakauy-uyawak manipod pa idi ubingak. Kaputa ampunak lang. Sa nabali tadda ka matan dito Kanadaak. Ore ko nam ngampong ka lang tinutupang ka. Saan? Anyabot ng di kasapan nagsasaom kanyak. Kaslakit din siyak tinangkamkamat kud ka. Oo, saan kit din? Saan lang niya? Okay, nagadukit din Umay ka man kiti. Ay, ibatan lang. Anya ka kati. Inbagakan ka nga uri dito. Yakawan mapasamak ka data. Ipalubos ko nga rod ti kasta. Ibatan na. At dakan diti boarding house ko. Isungawan nga rod ti makasaya ka data. Anya pa'y pala ang may sa ti kape panan di sa sambay mo. Nagasawatan kat awanan at dupay ng arte. Nelia, tulungan ako maamang sapon ka ni Angela. Manungal daw asa na si Mang Sangput. Anya? Madanagan nakpaikit din. Amang ano anya mo tinapagting na. Anya ka kati? Saan man ngamin at tila pampanunutam? Inawagam ka din dagiti gagayam na? Wan, iso na lang ta. Di dabudam mo tayan na. Unay lakit din day nga ubing. Natnapanan na nga tan.
Nelia, amo ka kagura nagtiyanak ko. Sigurado akay at nakapapasan. Nukas tamat laeng, baybay amon. Talaga, mat. Baybay amon Total, kaslawan mat lang ti serserbim kan kwa na. Bayam ngagnakam. Amo mat, jak mabali na baybayan. Isabali ngamin ti pa nagpampanunot ni Angela. Kesa nun no bagi na ti papasan na. Alang arot. Padasam pa'y nga awagan dagiti dagduma agagayam na. Siyak ti umawag kini Angela, bareng nasumbatan na. Hello, Ninang. Apay nga mawag kayo? Nasayat mo ta sinong batang matlangan ti awag ko. Ayan mo kadi. Among kadi analausan ti danag ti inam. Dinan amo ti raramitan na. Ibagayo asaanan nga dandanag. Taurian niya tin mapaspasamak kanyak. Awan anyaman na. Taasanak mo na pudpud nung anak. Akalasan ti kasta pa nagsasaom iti inam. Ibagbagak lang ti pudno, Ninang. Didak mo tan awawagan. Taurian niya pa iti bagbagayo. Saan ako nagawid? Adan panunot ko. Ha? Nakiasawak mo tan. Bye. Anya? Nakiasawa kan? Nakidanaakon kami break sa boyfriend ko. Anya? Isungay bagayo asanda ko na sa pulan. Total, sandak matlapat patgan. Saan apod no day ta anak ko? Patpatgan na kaunay ni nanang mo. Jakpat yan. Nagbasit la ba nagtikayat ko mamuan. Di na pa'y may baga, uno mapatgan. O sige Ninang, bye-bye. Pagyaman at tanakasaritam, Nelia. Anyat ko na. Nalawag timbaga di anak mo. Saan mon asapulan tanaki asawa ka nun? Nagubing pailaang ni Angela. Sana mabalin ang makiasawa. Sa pulik ti ayan na. Yawid ko ti anak ko. Anya ka kati. Impakitan ti anak mo nga uraan niya pa'y ti aramidam. Di na kan pagan ano nga inana. Isabay pa'y amtag nakam. Saan, Nelia? Imposible nga awan to Apolos ti pakasapulan na kan ka. Sigurado nga umasidag to day jay. Uray kita Saan? Anya ti saan? Diyak mabali na baybayan ti anak ko, Nelia. Saan ka nagkurang iti anak mo? Talaga kit di nga awan utang na anim pag-anakam. Sa day jay. Pimanaw akaslaawan anyaman na. Ay, baybayan pa'y laang, barang agnakam. Amumot no kasano ti panang ipatagukan ko na, Nelia. Wen, amok. Ngamnas kan mat ama ipaayan iti leksyon. No sobra ti kinatangkan ti ulo na. Girl, I need you. I need your love. Briggs, agawin dak pa'y laang. Kunak man nagdin natan. Apay nga gawid ka ako nan. Inak lang alaan dagiti nabatbati agargarad ko iti balay. Anya? Sayang dagijay no saan ko mausar. Manmano lang matikawas ko dito boarding house mo. Sige, Rod. Sikati maka mo. Nasayat ba't na yung kalaan nagiti gargarat mo supay kat gatang. Ha? Ikatang talangan iti lamang tanda Ikatang ko kumaiti usar mo. Nagngingi na dagiti kagatangan ita ako naman sa. Ha? Isamat. Bunga dahi dati pandemya mapaspasalan tayo. Talaga anarika ti biyag. Nang runan no sana may talunan ti kabalay mo gapi ti kinarawad na ako nada. May lumlum ka iti utang. Siyak ka diti bagbagam? Ibagam lang nga no, didak kayo tapakanan. No naumakan kanya, tapumanawak langan, itamat lang. Imbaga kaya kasta, kansi ka.
Naglaing ka unay nga, pasugnod. Sakbay na. At napairamitan ta. Anyamanan, Kaduan na kagpuori ti bato. agsabuta manan. Ay, si kalangan. Saan ko kaya ti maadik? Nagatung artim. Kaya kahit man tumat lang. Kalpasan na. Sundutin ta iti ara. Among ka di adakas ter aramidam, Bricks. Nyadakas. Nagmayat tubay. Kalpasan na. Agam payag tanto manan iti kaulpan. Ayan nga ta ni Nanang. Nauli magmatiti balaya. Sikod ano kasto nga oras ti Domingo at patpatukaran ni ti Salas. Dito'y mat kami niredaw ti kusina ti Simarkak. Ay, nga dagdang-dangag iti radyo ti Salas. Tinasayat, agdiritso aklatan iti silit ko. Diyak kaso no si Asino ti adda dita. Ni Ninang Nelia. Ninang, da kayo matganta da dito salas. Angela, nasaya at mata si Mang Patkan. Kunaknog na nayon ng apanawan tinang. Pumanawag matlaang kat. Alaak-laang dagiti na bat-bati akawos ko. Anya, nagalasan ti aramid mo. Di mo man laurayan tinang. Paylaang. Awan mo't napatagay bagakan ko, ana. Naimbaglakit din ta si Murot ni Leonie kini Aljon ang nagpasya. Di na nakita kan nang nagtikas ta pa nagsasaom. Oo, makita yo. Napanmat gayam nagpasyar ni Narang. Di awan anyaman na ti kaawan ko. Napanpayan nakidate bayat ti kaawan ko. Angela! Oh, san kidin, Ninang? Kampay idi naladingit ni Nanang iti papanaw ko. Ngam, kinapudno na, kayat na no awanak iti sibay na. Tsaka mo no niya akita ti panagpampanong. Agyaman ka ta makapagtapalak pailaan. Tano sa anak, ang mga no nakabilkan. Makabil nak? Hay, awan ti karbungan niya mang kabil kanyak. Pastos ka nga anak. Di mo amo ti agamiris. Nagrabaw ti rason mo apang gurguraam iti inam. No narabaw para kada kayo, nasakit para kanyak, Ninang. Anya? Jak ba't kidkid dawan ti panangin sakit yung kanya ka? Gaputa amok ni Nanang ti ayan ti simpatyayo. Ngam saan mo ko maaliplipatan? Nga awan ka iti kastoy a kasasaad no saan agapukan kwa na. Anya? Nagbidot kayo. Amang ano na saya-saya at kumatibiyag ko na adak iti sidong tipudpudno nga inak. Ay, itayak pa yan ang kapanaw iti palay. Ngamsan ko mailawlog tiriknak. Maklunak. Kaluksaw ko ni Nana. Nyamjak mo't maawatan. Kasla kailiw ko mo't makita. Kasla sinumaro ti kaunggak dagiti nasaw kanyak ni Ninang Nelia. Wan, jak mapagdibakan ti bagik. Adagun daw ya kailiw ko mo't lang dagiti arakop ni Nanang kanyak. Sa tino nga tati papanak. Kaslang tatapo pa lang ti panagriknak. Kasla kayat ko ti uminom iti arak Manong driver, idiretsyong lang ni di downtown. At dapay gagara kay Jai sakbay nga agawidak. Leonie, naragsaka, kaputa kadwa kay takan itong. Aljon, Sapay kumata sana kapadagsan kan ka. Tunggal kidawik tikas to agundaway para kadata.
Diya kaya ta panunutam. Agun kunda wayak ti kinaliday mo. Kapoy ti panang panaw ti anak mo kan ka. Anya ka kadi. Kano pa yan nagbalin apadagsan ka kanya? Mababainak nga rutkan ka. Tsaka mo, lukas ano asubadak ti kinasayangat mo kanya. Ayayatin ka o Loni. Isuadyak to mao mga agunoy kan ka. Yakmet, kalikaguman ti panang subad mo kanyak. Basta tinapatig kanyak. Naragsaka kon. Tunggal kaduha ka. Ken, no ada maaramid ko akinaimbag para kan ka. Ngam no talaga ngawan kay muling at dito pusom. Diyak ipapilit ti bagik. Pakaragsaka kon, ti panang ibilang mo kanyak kas gayem mo.